Kusebusuku ngilambe ngithi ngivula libhodo kunalutho check ekhabethini noodles noodles kitchen robbery about to start uvula shoot maye faka amandla shisa kuyathi now 2 minutes faka microwave lendo check sisa kahle faka kahle uyayibona nawe shoot maye ngiyilinzile lana ngilinze ukuthi phela mamkhulu angavuke phela yabona lana bese ka ready twa dishashisa akhipha spice sakhona afaka spice vani lomnukelelo yewena ngathi ngifake ama-sauce nyana ngathi mayonnaise uyazi mos nawe mayonnaise ngathi Wellingtons ngathi tomato sauce tomato ngabuya ngathi inyambise hot peri phela to faka that hotness ngabuya ngathi wena kona lokho ke ngadida buka lento ngithi sengirunkhunkuza le wena ngirunkhunkuza nedinkinga isheshe yaphela ngavele ngaba disappointed lokho kuqina.